Na nješkajši dzenj pred 70 rokami vyšlo перше число новинах «Руске слово». З tej nahodi nješka otrimana Švetočna akademija, na kotri prisustvovali zanjati, vonkашni sotrudniki, predstavniki zo druhih medijoh, vyznačni hosci zo državnih i pokrajinskih organoh, predstavniki Nacionalnog sovitu Rusnacoh, predstavitelje cerkvi, lokalnih samoupravoh, u ktorih žiju Rusnaci, jak i predstavitelje ruskih ustanovoh. Na istorijat i robotu vydavateljnej ustanovi Ruske slovo prisutnih zdohadla direktorka Martica Tamaš. Podsjetimo da se Ruske slovo oslanjalo na novinarsko i štamparsko iskustvo rusinskih novina koje su izlazile od 1924. godine, časopisa za decu Naša zahradka koja je izlazila od 1937. i rusinskog kalendara koji je izlazio od 1921. godine. Svoje upečatki zdohadovanja prisutnim prenjesli poterašnji redaktore novinoh Irina Hardikovačević, Mikola Šanta, Jelena Perković i Đura Vinaji. U druhej časti akademiji predstaveliše našo poznati recitatore, muzičare i špivače, a na koncu programi ustanova dodeljela i novinarski nahradi najvrednjejšim zanjatim i vonkašnjim sutrudnjikom staršej i mladšej generaciji.